Lishonile Mbukeli asiphinze sikwemukele etindzabeni kulendzambama nalamuhla titakuwe bukhoma emkhulukhaya wato tindzaba te-SABC e-Auckland Park eJozi natike lethamba yempili. I have agreed with General Masemola that he be deemed to be on precautionary suspension pending the conclusion of the case. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uvumelene na komishana wemaphoyisa Fanny Masimula ukuthi eme emsebentini njengobe asaphenywa. The NEC leadership has now moved beyond tactical disagreement on the SACP's decision to contest the 2026 local government elections independently. The decision by the Ngano we-SACP ne-ANC lapho bekudzingidwa khona likusasa lwalomfelandawonye nakuya elukhethweni lolitako. It will be another game, different context, different environment. The day of the derby that the team who will make less mistake, who will be ready for the challenge, will be more hunger. Ahamba kahle amalungiselelo emidlalo wetimbangi taseSoweto, i-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs. Mengameli Cyril Ramaphosa umise emsebentini komishana wemaphoyisa velonke Fanny Masimula nakusaqhubeka lelicala labekwe lona. Mengameli uqoke Puleng Dimpane njengelibambela la komishana wavelonke. Masimula ubukene nemacala lamane leyamene nekwephula umthetho lobuke kuphathwa kwetimali tesive. Loku kumayelana nenkontileka leyaniketwa inkampani yamaklala iMedicare 24. General Dimpane is currently the Divisional Commissioner for Financial Management Services of the South African Police Service and has a long and distinguished career both in the South African Police Service and in other public institutions entities. Having been in the police service for close on to 2 decades, she has extensive experience in policing, in strategic management, in financial management and in governance. Ramaphosa uthite ludzaba lwekuthengwa kwempahla nekwendelwa umsebenzi wemaphoyisa kufuteke lubukwe ngeliso lelikhaliphile. A key area of attention for the acting National Commissioner and the police leadership as a whole is to urgently address weaknesses in the procurement system for goods and services in the police service. In the report of the Zondo Commission and through the proceedings of the Madlanga Commission, procurement has been identified as the source of corruption, also abuse of office and instability within the police service. Mengameli unxuse Takhamuti ukuthi tinike likhomishana lamadlanga sikhathi lesanele uthi ngemva kwaleli khomishana batawuba nelithuba lelanele lekuhlela kabusha umbutho wemaphoyisa. Kuhlonywa kwemakhomishana kubuka tindzaba letitsite kuhambisana netimiso lekusetjentelwa etikwato kucinisekisa kutfola umnyombo waleyo ndzaba ke noma ke leto tindzaba lesuke tibukwa ngaleso sikhathi kubuka leto ke timiso nemigomo lekhanjwa ngato etikwayo sikhulumisana naliyo Maphosa losati setemtsetfo lestimele asikubingelele Maphosa sikwamukele tindzabeni tesiswati kulendzabama. Sibingelele kuwe Rebecca nabakubabukele emakhaya. Leo kwaqala nje tiyahluka intimiso lasebentela etikwato emakhomishana nakunjalo ke tehluka njani? Makube sobala ukuthi noma yipi commission isungulwa ngenhloso ecacile yokuphenya ukuthola iqiniso nokuletha izinqumo ezizosiza njengomphakathi noma njengombuso. Kodwa amandla nempumela yecommission ukusekela kakhulu imbandela yokusebenza ngesilungu abathi terms of reference. Ngoba yebeka umngcele womsebenzi wayo izinto ezizoziphenywa kanye nesikhathi sokufeza lo msebenzi. Ngakho ke uma sibheka noma yipi commission kufanele siqale siqonde kahle ukuthi ithunywe ukwenzani hayi lokho abantu abafisa ukuthi ikwenze kodwa lokho okuchazwa yilawo terms of reference hayo. Kube nekhomishana yaZondo lebe ucishe ke ufane umsebenzi wayo neyamadlanga nawubuka wena ludzaba lwenkohlakalo kumadlanga umsebenzi usaqhubeka kepha ke sibona litubane lekuboshwa kwebantu lisetulo asikakuboni lokho kukhomishana yaZondo ungasewetela nalapho. Okubalulekileyo ukuqonda ukuthi iCommission kaMadlanga ayifani nezinye sizijwayele.
lena kuyona nje iCommission yokubheka emuva nokubhala umbiko kodwa ithuluze elakhiwe ngenhloso yokuthi kube khona izinyathelo ezibonakalayo ngesikhathi uphenyo liqhubeka lokhu kubalulekile kakhulu uma sibheka umlando wezeCommission eNingizimu Afrika lapho esivama ukubona iqiniso livela kodwa lingaguquki ngokusheshsha libe izinyathelo zomthetho uma ubheka imigomo yale commission kaMadlanga kuyacaca ukuthi yakhelwe ngokucophelela ukuze ivale logebe phakathi kokuphenya nokusebenza ungabheka isigaba 7 sivumela ukutholakala kobufakazi obonakalayo kubantu abasasebenza phakanyiswa ukuthi bamiswe emsebenzini ngokusheshsha isigaba 10.4 sinikeza amandla ukuthi kube khona uphenyo lobugebengu kanye nezingumo zokushushisa ngokuphuthumayo uma siqhathanisa nezinye iCommission efana neKaZondo umehluko basobala ngokomqondo nangomsebenzi iCommission kaZondo yenza umsebenzi omkhulu okuchaza ukuthi istate capture yenzeka kanjani kodwa yayibanzi futhi igxile kakhulu ekuchazeni uhlelo lwalonakele ungabheka ama-commission afana nabo TRC yona yayigxile ekwakheni ubunye nokubuyisana hayi ekushishiseneni kodwa iCommission kaKampempe yayibheka izinqumo zangaphambili zokungashushiswa kwamacala ngendlela kodwa iMadlanga yona igxile kulokho okwenzeka manje ngaphakathi kohlelo lwezokulungiswa okusho ukuthi ibhekane nenkinga esaphila hayi umlando nje kuphela. Leo kunelithimba lelikhethekile lemaphoyisa lekubonakala kwangathi ke lisebenta nje kulandzelela tindzaba letithinta iCommissioner yaMadlanga ungasichazela kabanti ngalo? Yeah ngiyalibona nje lelo thimba and ngathi mawukhangele indlela abasebenze ngayo ekushisaneni ngokuhambisa indaba zomthetho ngabantu asebeziprovile ngendlela ebanzi ukuthi lo msebenzi wabo bakhona ukubamba and ngakho ke umongameli uthi mayekhetha leli thimba wasekhetha ke abantu aziyo ukuthi bathi balalokho ngesilungu bathi track record ukudeliver kahle even ekushisaneni eku-implementeni imincomo ezovela kuleli commission so leli thimba elibekwe ngumongameli sinethemba ukuthi ma kuvela zonke lezidaluko eziyovela kuMadlanga commission leli thimba then lizonelisa ukuthi lithathe lezi zinto ngaphambili kwenze kube nomphumela ebanzi ezovela ozohlanganisa lokho kwenzeka ku-commission kube nama-results azovela kulokho. Kafushane nje sesiphetha mengameli usanza kumisa emsebentini iCommissioner yamaphoyisa Fani Masemula uthini umbono wakho ngalesinqumo? Ukumiswa kukaFani Masemula ngithemba umongameli uthe mayekuthatha ubefuna ukuletha ukuhlonipheka kwi-institution yamaphoyisa khona siyazi ukuthi insolo akusho ukuthi uFani Masemula uyathinteka kulokho asolwa ngakho kodwa ukuze umphakathi nawo uthole ukwethemba le institution yamaphoyisa kubalulekile ukuthi laba abazithola besoleka kuma allegations avelayo at least bemiswe emsebenzini makuqhubeka kusiya ngaphambili leyo institution yamaphoyisa ithole ilokho isahloniphekile abantu nabo beyithole bezethemba ukuthi laba okumele bemele umthetho nabo akukho abazithola bethinteke ukukho okubenza bengabi ngabantu abafanele ukuthi be implement lawo ma recommendations. Leo asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Nguleo Maphosa losadi setemthetho lesitimele kanti ke iSACP ithi itawungenela lukhetfo labohulumende basemakhaya itimele ngemva kwekuphunda kwemhlangano beyinawo neANC lenhlangano isole iANC ngekusabisa emalunga ayo lokhu kusho kona ukuthi buyaqhubeka nekuba munye ubudlelwane balomfela ndzawonye. Mabhala nejikelele we-SACP Sole Mapayela uthi le nhlangano ihambisana nesinqumo sesigungu lesisetulu se-ANC sekuniketa amalunga ayo la engcenye wembuso we-ANC umncamla jucu wekuthi acacise ukuthi emephi kulokhu ngaboni ngasolinye kwaleti nhlangano nakuta elukhethweni uthi abahambisana emiyalo okhishwe e-ANC lofaka ekhathi umbiko wekuthi emalunga ayo kumele acace ukuthi atawuvotela yiphi inhlangano kulolu khetho lolutako kanye nesicwayiso sekuthi labo abatawukhankasela emakomanisi bangahle babe nenkinga ngelikusasa labo kude politiki. Mapayela uthi lokhu akuhambisani nebukomanisi wecwayise ngekuthi tendo letifana leti dingahle tibe nemthelela tibuye tilimade nalokusebenzisana kwalomfela ndzawonye loseneminyaka wabakhona. Leadership has now moved beyond tactical disagreement on the SACP's decision to contest the 2026 local government elections independently. Through its internal speaker's notes and related directives, the ANC has sought to turn a tactical difference into an administrative and disciplinary ultimatum directed at communists inside the ANC.
uthi le nhlangano itawuchubeka nekwesekela emalunga ayo ikakhulu lawo labukene nencindzetelo yetepolitiki. We equally understand that if some members decide to remain with the ANC, we will respect that. We have never forced any. But we say to them, they must not undermine their own history and their own discipline by acceding to unnecessary ultimatums. Le nhlangano itawuchubeka nekulwisana nenkhohlakalo. Mapalane we-ANC ifikile Mbalula wexwayise emalunga alenhlangano latawutfolwa akhankasela letinye tinhlangano letingasiyo ingcenye ye-ANC kuthi atalutfota lolumandi. Mbalula uthi ke lamalunga atawukhishwa etikhundleni. Lokhu kuta ngemva kwemhlangano webetindzaba bewuholwa yi-SACP lapho beyikhuluma khona ngebudlelwane bayo ne-ANC njengoba ke seyitawungenela lukhetfo itimele. Mbalula uthi ukuphatha lokucekela phansi umkhankaso wolukhetho we-ANC utawuholela kuthathelweni inyathelo yinhlangano njengoba itimisele kuvikela isithundi sayo nekusebenzisana ngekhathi ngaphambi kwalolukhetho lobuhulumende basemakhaya lolutako. Uqinisekise ukuthi lo myalo wendluliselwe kuto tonke tinhlaka talenhlangano kanzi ucala kusebenta ngaleso sikhathi. Emalunga kufanele aye kubomabhalane bamagala atidzalule ukuthi eme kuphi. Should you decide to ignore this communication and you are found to be campaigning for any other political party outside the ANC, we will take steps to safeguard the constitution of the ANC. Ngakulokunye Mbalula uthi isigungu lesetulu ku-ANC sisemukele isinqumo se-SACP sekuthi mina lolukhetho lolutako. Uthi nanobe bulunga lobili balamaqembu utawuchubeka bumukeleke kepha emalunga angeke avunyelwe ukuthi akhankasele omabili lamaqembu ngesikhathi selukhetho. The NEC therefore clarified that the decision by the SACP to contest elections independently carries clear organizational consequences. This includes that SACP will not participate in ANC election structures, processes, campaign activities, or candidate lists, and that all ANC members are required to act in full compliance with the Constitution. Kuletinye nasibuya ititolo. Umndeni webantfu labatsatfu labalahleke evikini lelengcile ushacekile ngemva kwekutfolakala kwetidvumbu letintsatfu tishisiwe eHeziviwe eMpumalanga.
wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena kusekhona hlala nathi kanti ke khumbula ukuthi siyatholakala futhi ku Facebook, X, YouTube na ku SABC Plus. Uyaxwayiswa mbukeli ukuthi lo mbiko lolandzelako ungahle ungahlali kahle kulabavelako. Umndeni webantfu labathathu labalahleke evikini lelengcile ushacekile ngemva kwekutholakala kwetidvumbu letintsatfu tishisiwe eHeziviwe eMpumalanga. Umndeni wakamkhomazi uvule licala lekufumba ngemva kwekuthi babewe likhaya indvodzana yakhe nesisebenzi batfunjwe eplazini eSudwala evikini leliphelile. Lo mndeni ukhala le-smartphones ngemva kwekulahleka kwababe welikhaya indvodzana yakhe nesisebenzi emavikini lambalwa lengcile. Kutfolakala kwetidvumbu letintsatfu tishisiwe eHeziviwe kufake esawoti esilondzeni. Lesikutholile babe sebafona labasolwa ke badimanda imali yose sibafakele imali enganga 10,000 ukuze baba release le. Say after that bathi batophenze bafona ukuthi sibathola kanjani. After lokho bazange baphinde bafona until isithola ke ukuthi sathola itolo kusekhona abantu abatholakele bathathu bashile endaweni yaseKraskop. Emaphoyisa ahlaba ngemibuto indvodza leneminyaka lengama-24. As part of uphenyo lethu sizama ukuthola ukuthi labantu laba abatholakale bashisiwe ibona yini laba abakidnapwa kuyo le nyanga. Okwamanje angeke size siqiniseke ukuthi yibo ngempela. Lo mndeni usalinzela uhlolo lofuto. Selanga lesine kuvalwe emabhizinisi eThekwini kulandzela kuchubeka kwembi lesemkhathini kwebantfu bangaphandle nabakuleli. Emacembu wakuleli solo ke akhangasela ukuthi bantfu bangaphandle babuyele emaveni enkaba. Kanti lesimo sithikameta bosomabhizinisi bangaphandle nalaba bakuleli labathengisa emgwaqweni. Lena ke yivideo letfolwe yi-SABC ikhombisa bantfu labangatiwa labahlasela umnikati wesitolo eThekwini. Lesigameko sendeke ngemva kwemash yelicembu lelilwisana nebantfu bangaphandle. Kanti ke limise kusebenta kwaleli dolobha ngolwesibili. Nanobe kunjalo labanye bantfu bangaphandle bathi bahlaselwa ngalokungakafaneli. If anyone is undocumented, let them do that, take them in. Whether they deport them is for the government. We don't have anything to say about it. Sifuna kube nendlela ukuthi kukhanjiswe abantu bokufika kule ndawo ngoba vele basicindezele. Kunemibono ke lehlukile ngalolu dzaba njengoba labanye bathi bayahlomula kuleti tolo tebantfu bangaphandle. Sichaphazeleke kakhulu singabahwebi abahwebi emgwaqweni because alo izitolo njengoba zivaliwe abantu bebengena ezitolo baphume beze kuthina bazothenga i-equipment yethu. Emaphoyisa athi lokuhlasela kuvamise kucala anganalwati ngako. It's a challenge and a serious challenge because a march which is not planned, police must react late because police will only know about the march when they've gathered already. Nanobe kunjalo emaphoyisa achaphele lidolobha ngeliso lelibukhali kusengakacaci kahle ukuthi titawuphindze tivulwe nini letitolo. Sikubutile mbukeli ukuthi lubonakala luqhubeka ludlame lolubhekiswe ebantwini bangaphandle ikakhulukati eKZN seluzeke lufike nasesigabeni sekuthi kuthikameteke amabhizinisi yini lengendiwa kuqinisekisa ukuthi uyaphela lo mkhuba umbono wakho uyalandzela. Ngicabanga ukuthi ngempela umphakathi lapha kwelakithi eKZN wenza kahle kakhulu ekutheni ukhuculule abantu bangaphandle bebuyele ezweni lakubo bonke laba abangenamaphepha bahambe bebuyele ezweni lakubo kungasho ukuthi bayahlukunyezwa. Konakala lapho umsakazi sesithi udlame nomisinophobia ayikho enye indlela engalungiswa ngayo ngokuthi uhulumeni akasukumela indaba abantu bokufika abaphindisele emazweni abo. Bayabusa njengoba abantu balapha besokola nje. Uhulumeni makavula amehlo ejonge indlela lento engade ibe imbi. Uhulumende womZansi Afrika fanele baqiniseke onke abantu bangaphandle abangenampepha mvume bakekho kweli. Lonto isenzela umsindo singama South Africa. Abantu bomZansi Afrika balambile abaphangeli kuphangela abantu bangaphandle yiyo ke lento benomsindo abantu belilizwe. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe yetfeswa kudiphendvulela ngawo.
Nasivakashele ezimakethe zetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Imidlalo kulinzeleke tinkulungwane tebatsanzi nebalandzeli belibhola letinyawo nakutfolana etulu iOrlando Pirates neKaizer Chiefs ngelisondvo eFNB Stadium. Baceceshi balamaqembu bathi-ke bawulungele lo mdlalo. Kanti nebalandzeli banxuswe ukuthi-ke batiphathe kahle bafike kusanesikhathi. Athengwe wonke emathikiti emidlalo wePirates neChiefs, balandzeli banxuswe ukuthi batiphathe kahle futhi balandzele yonke imigomo lefanele njengoba labaphula umthetho batalutfota lolumandi. Each and every attendee, we expect that only those that are in possession of tickets attend. If you don't have a ticket, this time almost 500 to 1 kilometer to 2 kilometers away from the stadium, that's where the law enforcement, including the security, including the stadium management, will ensure there is people checking tickets. We have seen that Kaizer Chiefs was doing well since I think many games. They are really fit. So for us it will be another game, different context, different environment. We have to prepare for that, and yeah, we will do our best again to make happy our fans. I think it's not for me to say about the performance of Orlando Pirates. I think from the starting of the season they are showing that very good performance with Coach Abslem. And I think the day of the derby that the team who will make less mistake, who will be ready for the challenge, who will be more hunger and ready to win this game. Lo mdlalo utawuqala ngensimbi yesithathu enkundleni FNB ngelisondvo, kanti balandzeli banxuswe ukuthi bafike ngesikhathi. Kuna Ephraim Mabilane kulethamba embili kulethphuma imbiteni kuligwalagwala FM. Ephraim Bheka sibingelele mbukele ekhaya sisho ukuthi lengadilinzela namuhla siyobe sihlathiyana inkulumo yamengameli Cyril Ramaphosa lekasanza kuyitfula mayelana nekumiswa kwesikhashana kwankomishana wamaphoyisa wavelonke Fani Masemula. Siyophinze sibuke nalo lidzaba lelithinta inhlangano ye-SACP kanye ne-ANC nakuta kulidzaba lwelikhetfo. Ngibonge Rebecca, ngibuyele kuwe Josie. Khuluye Ephraim kanzi itiyagoca talamuhla asiphinze sihlangane kusasa. Letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo inzambama lenhlengwane. Sibingelele sikwamukile kunasi isimo selitulu kusehla namuhla ngolelo muhle angisho ke gcwala umlomo ukuthi mahleke mathuba imvula mawubuka ke la cishe empumalanga yelive ngolelo muhle njengoba lapha kuyeke la 80% cishe ingcenye yesifundza ke la iNorthwest kanjalo ne Limpopo ngolelo muhle kanzi ke lapha ku 60% mawubuka kanjalo efana nabo mpumalanga wehleleke la etfundzeni leseligwini nelive ngolelo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa abelesele njalo lawo mathuba imvula njengoba yehlela ikakhulu kati mawubuka ke ingcenye yesifundza ke la iNorthern Cape kanzi ke asimile empumalanga yelive ngayeke la 30% wehleleke la etifunddzeni leseligwini nelive ngolelo muhle kanzi ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihla namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mawubuka cishe ke empumalanga yelive wehleli kakhulu kati ngasentshonalanga yelive ngolelo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso njengoba sibuya singena ke enkabeni yelive kakhulu kati sifundza ke la iFree State ngolelo muhle njengoba liqhubeke njalo nekuduma kakhulu kanzi ke masicubela sibuyela ke mazinga eshiselangeni la kusasa masibuka ke sifundza eGauteng indzawo lefana ke la nabo Pretoria pholile nga16 eJohannesburg 15 mabuka nabo Vereeniging bo Springs nakhona letinyeke indzawo letikhombisa ke laphola ngolelo muhle kanzi ke sifundza eLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 23 21 eThoyandou kanjalo nase
Tiyani wehlele buPharabula buBakersford buMakopane lapha ku20 ngwala lomuhle usho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto kanti ke sifunza impumalanga ndzawo lefana nomashishini lapha ku15 sikhukhuza 20 mabuka ndzawo lefana nabombombela lapha kuyeke la 17 Carolina Emelo lapha ku13 ngwala lomuhle lipholile kuleto ndzawo leto kanti ke KwaZulu Natal Vryburg nobeke Vryhead ngwala lomuhle lapha ku18 mabuka Pietermaritzburg 21 23 ikakhulu kade Durban wehlele nakubo Port Shepstone ngwala lomuhle kanti ke sifunza Eastern Cape ndzawo lefana nabukano Joli letinye ke ndzawo leti ibonakala ke la tifuthumele ngwala lomuhle kanti ke mabuka inquba lapha ku23 nobeke 22 ekomane kanjalo la nasemthatha ngwala lomuhle kanti ke eNtshonalanga Kapa iWestern Cape buFredendal shisa likhipha umkhovecheni nga33 32 ehleni Williams ke phake eBeeford West lifuthumele ngaye ke la 26 25 mabuka ke la George ngwala lomuhle kanti ke iNorthern Cape unzawo lefana ke la nabo Uppington lapha ku25 27 eCalvina kanjalo nakubo Springbok 19 eKurumane kanjalo nabo DR20 mabuka ke la eKimberley likhombisa ke kuphola kuleto nzawo leto kanti ke Free State ePorterville Kronstadt lapha ku17 bo Fixburg kanjalo nakubo Welcome ngwala lomuhle lapha kuye ke la 16 kanti ke sengiphethe ngolo lomuhle sibuka ke sifunza ke la iNorthwest mabuka yadzawo lefana nabo Tosca lapha kuye ke la 19 wehlele ke bo Vryburg kanjalo nakubo Taung likhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto ke 17 bo Rustenburg ngolo lomuhle kungako bengikuphathele kona busuka bube lobuhle.